Banidi Omanye came by Reeby television. A child me AJ Royal, many warrior Nungua and Royal, Jehe Kekeni Royal, she warrior Nii Odaiteitse Mawi. Jemini Waba Labine, I'm a handy wall Akashi, I've been free health screening a beer. When you were share who lele and free health screening a beer Kobanance, Obana Keme, Eba Boasani, I'm in Bani, I'm a check it, I'm a health. Ni wo kwemi ho ame ha no nuhyeshi akashi ame mfe breast cancer check mo ebie check breast cancer na ka no hu ni check bp ye bie na ka no hu ni check sugar level ye bie ke mi pi shi no smo wo ba fiti enye be wo oba chike benke onipa ye ni ameke wo anasane gba fi o na amegbla sajimi achon wo no wo fa ni nyemo nse yo ni meke na me ya blood abi ko de abi to bani yemla mi oba na wo papa ye bi mo ni no fi ano ma na ne no ro basma ka okleba na sanegba ni eje ehe kecho wo ni echo wo mo ni jile keni ni he wo ni efe health screening ne impa fa na mi bo audio manye manye abra o tenye o ten o ma na ni mo do mo wo yo jibra impa fa na mi ne ohani wole akeshi awa free health screening here they wo basma ka oba je oheko achowo mo ni jibo ke nini he wo ni mene o free health screening yo acho me ni otuko eniji enyo Nungua adontre Nii Odaiteitse we akuchuche ke abeku na ne manche ke okwe mbeku e woye ni afote gbeche liji epa asoprocho na manche okwe lehun ebeku e woye ni laye mpa asafrache nabra ni okwe bo onine dron woye asafrache odon pekon ile non di Nungua Odaiteitse we wo jas seche nega gbe ni cha me gbe ne fen ame Odaiteitse we me je wo nupa je wo fen ne wo nu mo cha wuro mo be do mo wo je ma wo ni ji cha we na wo ye ni content te ko tu Niji akononku manche woye manyeme kokome woye akuche pano akuche woye manchewe woye Odaiteitse we woye mwewe woye ajinwe woye botewe woye osokrono we woye jengewe dan we bokwewe neke akuche pano ne me feel Nungua Nii Odaiteitse we is one of them woji many your mana woji ochamefoi Nungua ma wono hu wo hie aswacha menyo nchamegbe nchombobo wo ye chawulomo wo hie wo labia ke ni bi fe na ni mancheme ke manyeme hu le won ameye wo ye wulache yo Nungua te wulache lo ke wo Nii Odaiteitse we sande bono Odaiteitse we yo ne Nungua ne ke wo watu ko te teshwana Odaiteitse we jeme beni aha teshme Nungua ya ha teshma spon ako chamefo ye woji meni mafa wa ton teshma spon lo ko kwe wana ke wo hwie ye jeme ke wote wae bute imeji ya meke ye ni yo je ko ya nshi e jeme no afofo e ko te wana chawe ke wo ye wo history age game wo je Israel wana wona jiana ke je bia unka gbe ti atolete Nigeria he ko me ni ko te to mo aneho ni Togo ko te gbe ni wo
ye bi ene wa na fe ye jeme aite udai afote ama keni bi na ni bi wa na fe ye jeme wo jema woji ni obi e keni bi fe wa na fe ye jeme lo ke ba tombo udai teche we me ni woji e bonita o te yole lo ke ma ba o question no ke won kwa bi antone no meye ni amenye na amele ake ameyehila ni shia ndio dacha o shia ke na yele foundation e kwa fam no ake sani ameta obeni ahepo niji doctor foi ke nurse foi ni amega mashna mo ojini bi no na e wo se ne ake sana ba kro fufo mi hila gbogbo ne ye le le ake ye breast cancer gbogbo ye le le ake ye bp gbogbo ye le le ake ye sikwe hila wana ke gbogbo nye oblanu oblayo twa no agajo logo efele e twashi egbo no ni wole no ba kaji egbo sise twalejo sise twaleto alo ekole gbogbo efele doko se ekole ebp alo sikri la ni ekwe yo gbene wo keneke doctor fo de kenesis na iba free ahe mo kwa gute ni abakwa mo fen mo bomotoe no ni yo bomotoe kena agbako yeye ba na ke nibi ni ake susu o meke nibi na ake we o mo hu ye jeme na atole body mass index akwa bomotoe oni shikamo yo ke wi ni yo mi ke ahin egbe ke ba gbo na fen abawo ngaye do fi akọ wa bie no ni tuntun ni wo fi o mene no Omanye be na febia na lo begi is it no ko ni nye fi okecha na lo na eji kenkle ni efe ni na ke program na tutuntu le no ji kenkle ni ta o te wo fi o shi program se le wo shi ane wo fi o baba o ni bi ni ko wo obo ade ni bi fe wo ji olepo wo ton si Omanye nye finish ko me alo ni bacha no ni nye fe afi ni woje ishine je ene efe na gbe wo ye henu kamo ake wo ye doctor fo kokoro ni doctors kokoro ni wo ka mention ke philanthropist wo ka mention ke afi health screening ne ni me ni ye ni sani aha me to fa sananye ake to fa wo aha me wo ye na kan gbeja no to emi ke no hu ni before ke materialize no wo wa fonye ni onye wa kwa no bonita o te yale ha si Omanye ni wo ba ne wona ke si oblahi ke oblaye ye be me ate ye si me ni yo bi pi ye di ye make ye me ani nye fe ha ye make you make allo it's a general thing nye fe wo fe wo ha mo fe mo dan wo ba je ni na shin wo chi wo benke koma niji Royal Municipal Assembly ni amia wo van ni wo afi announcement ye mami bana ni wo yo bi e den chekra bana ke wo form me na make megaphone nye mami na me ntwa me adafi wona mbana mbakwe amebomoto iwale no won fe wo ha mo fe mo all ages no no wie mato ne ke ma mo ne ke igbene ni nke da koma chief executive chi ake wachi wo benkele de nye ha wo van eta he wa gute a share ato man bi fe no oblaye bie oblaye bie sika me fa ato adafi ni bebie efo wo ika wo mediji jameko ebo no nando na ake wo sani oya boy no so nbo na ake free ni sando ba kwe ni onye kenoko ye ni onye omona eke ame yeshia chi won pagbe ake me neba wa na ake meba wa
ni wo gbe pamoji ake be ni wo ba gbe na ke wo kwe kra me o he kese sanu wonye wo kwe mega fo ye man biolo ni ta to le ten agla mekemba Di over ne me ni eba bu bi enmene numi os ole akeshi me baba pi ne kan lo ni ona me ife bona pe fi o ni na me efe mi na pe e ja ke what I had afi ni bi ni wo fi o ehia ne wo to shishi wo to eshi ojo ba wonu fe ni wo fi o wala bo fo mfi ibayi Omanye over ne mi di ona gbesa na lo se ni oke ba ha man bi ko blaye fe ja ke ko mo e benke ni wo ke o ye se ko no ke ba ha mi alo nga wo ko ni o ba sma ko ke ba man bi wie mo ni to ge man bi kenken da ma ba o wie mo no oblahi ke oblaye yemeji fe Nungua ke ko gan popa na no fe no ni pe ni to ma wo mo nga ni to ma wo mo fe mo dia ke oye wale oye no fe no oye wale oye no fe no wo ke mo go itu ngbale ke ete aka so mo hia gbogbo nu ni emusun konle ete aka so mo hia ni ne ke gbeja no to ne fe ko ke te ni acha ila ni ji hospital e aba namla na ba kuna Chineke he ne fe be no kwa ya na ba mo na hu na ehi be no kwa she hospital e ke e afi too late e ke na agba ete aba yo wo makpa Ghana mamubu fe se aka no ko gbo na o ke ahila chamo ni ji te hospital you know ma wie wo homo wo ni ba iji ake wo fe gbe me ko eji wo fe nu wa ko be mi wo ye ji o mo fe mo abo meden ake me na la ka tun ake gan wo be kusun shi gambo nje ni kusun yo gan je ni kusun yo ke se wa fi eni ji ta plejo e o ke plejo kenye ba kwe nye kwa kusun ye bona fi ole ona ya ekweko fe nu wa ma ne mpeje ni ta o wa na e fo wa do fi afi o pe ma wi Ofa ne mi ba odo Omanye ke ba Reeby ti Omanye ablawo Ofa no ba ni ba jo epo ngbe ji asafache odo mpekon ni di epa Nungua and Its Surrounding asafache Ofa ne wo papa ha ni wole akeshi ne fe ni nyeke nye ichi nye fe ko me ni nyeke fe health screening na ye bi ona me ni eba omo ke me ni pako ni ji na wo ni oyo ke ha man di ke fe amo oyo la don to boni o ke wiye ake wiye mo le wonu mo ejale no fe no mi shinga wo kuku ni yo ke ya ublahin ko blaye di ake he wale noji adison he wale di adison wo blayo lo blayo keji oye he wale daga no ucho wo gboge gbe na sanu wo de nche wo check ona wo kwa he wale na mo boni afi ni wanyi wo che jele e han wo oku wo bi te wo na ni me shikaji wonye wo kwa ni won ya won ba won ye ni keke lo wa na ke e afi chele e han wo wo ba ni na hi meji nkome ke ye meji nkome ni aka me hunu ni gbo na to mo 120 years 130 years na ni egbo shibia na ebele na kan e ja ke wo de ncho be de kan ha wo ni wo ke ko shikaji o na de kan ha ogbomocho na onye okwo ogbomocho bi ojo ba pe e ka na kan years e ko mba anye eni na wo no ni ko bla yi di ake mo fe mo anye ni ikwa e wale kenklen dan agbene hu ma pa fa ikin ha obla yi ake boni ne ken gu isele mo e bole shi akuche ife ami je Nungua na epe chiko bote keje gamashi ahun ko ba ho ka gbe po pampran get to afefe get to baba o ni wote me pa be no yin ba fa won na re naka
o won pa oblahi afai na me je ne ke wi shele mo 3D na ye am starting dia no oblahi bi we ko am he wo o tashi no shele wi no chemba po de che obugule onye mbapo de che obugule o chempa mba obugule onye kwemba nwo obugule no me eji wala no chimo o ba pa oblahi ko oblahi afai na me kwe amenye mo mi odoba kian ne ke am wi shele o yu wala do ni baba nye mo fi amode ngbeji ni afote gbeche ni je pa Nungua asopocho na manche yo oyiradon ve kan ma je yo mo nse benga shida kleba ha nkuchoche niji ni otukwe niji enyo Nungua don ti manche ke orache wa kuchoche ke ha ne ke susu mo pa na ni imo aga be ke manja cheme ke imanche be ke onupa ni yo hi ba susu yi onu je enyo ka ha obinu niji na ka ochole atafote ke Charway Omanye Foundation ke the breasted one foundation am hu wada me shoju ba ake ni imeji mo ne ke jomo ne na mo hu amakwashi no ne ke sumo na efe ojugba kama ayi mo no efe ake alu su ake ngene ejigbulu ye Nii Odaiteitse we shia no o mo ake oba akọ ne ke bomocho hewale ke bomocho na mo hewale ne o sumoji kwememba nchon chi member boni hingbesa ake obrantai yembe ke himbe ke mo famo ni sa awe babo ni sa ama benkwe ama gbomocho hewale na mo taka wa kuyoche cho hia ewie program se lewele ba o ni ko mo ku osun awo gbina no na boni me banya ya ha ke ko ke next program ehun eba wo fi o somo ni dada fi somo ye hia ne wo ye gbe hu wo fa fo shi wo chon agwase awie mo ke kusumi I say na mo mane wo ka ba health screening age targeted no mo ji 18 years to 100 years ko ogbonu hu na to no wie when next program akwe toddlers ke buke bi na ka age wa target na ka no wo je ake wo target afiku pe chi wo nkwele in series wa cha no ke fe other ones ni baba nga wele kuku pe ibi aka ngle ejimi isegbe kan bi denche imi ese wa aka ka egbomo to wa pa na mo no ha ni ma ya no ko ye ma ni hila cheme so yo mi alo hila mo me pi ye mi na ka ma ya no no ha shia imeji yesusu aka ne ke program na eji program ni sa no ko e wo fi oso mo fe se ko je obe wale onyo no go fi no ko so le sa no ko gbo chu wale hu oni onye hanu o ma ya hin won pa fa bia na e wo afije niji wo kulejo ke afi na ba yem popa jianfe no ebenke wa suma ke wo ke ekumefe mo ke nyemi so mo aishi ko no ke fe okocho ma aishi wo ke ya fi e woni tafrache ya fi hingbe no ne bia sa fi na me ba je mansa ma ba won fo ni ne won chemo fi amo bia na ko bi de eshi won mo ne chi won ko no jugba yebe mi no yi wa fi e huna kan chi mo fa mo ne ba lo hia ko ni hia twu ko no ma twu o ko ya wo mi ni bi ba hani ma ya no nsusu ake no megisa ni no me I embrace ko no kwe kaji aka ankwe ni me na afoteje so menya la ye je pom ni boteje ashama ni akengla ni ami e ha ni man aya no wo je alata no ma machine so many centuries eni wo shabia na ji won fe kome ko no ko bani ba fe ni oni otwa ma ni bi fe ni wo fi o
waka wasu ekome fe mo fe no wa waka fe ni mimbra mo baba ko ko ma me bia na obran de bi hie npata bi chale di bi ne sara me chale o bi nko faji ne sara me kolo fe je ake ana progress papa na aka hwehia ha me na me na me ko economic ya am ya wo mi shi won ke mo fe mo anya asusu mo papa ko ake afa programs aya youth programs aya programs bi ni ka youth take am wo mi as skills and me na tole training ne wanya wa me ni moko nye etechile bia ka na bere ko twumo ewo ta fa ta dan chi anshi alo ya ta e da shalo tawa ya ko to fa gbohin ne ka fe no ko wa wa sumo fe nti mo ha mo kama ke wo mo mi ko no fe ko me no fe wo ya wo hie ni ya ke ka ashi wo sa fi be na lo be ko ni wo ha o ya ke afi nyuma ka ya abara nwa ma e ko e ma pa e ko ebu no wa te hie fi ne ke mi nda mo fe mo shi twa no mo nye juno abla wo fe Tomo beni wo wie wona wo bra ko me ya bia ni wo keleba agbasa mi fi o wo fa ne te achoboten wo fa ne ngbeji Moses Charway wo fa ne mi di ogbena ya bia lo oba o health kwemo wo fa ne injection na mi ngbena general secretary for the clan Nii Odaiteitse general secretary and I'm part of the implementing committee ni won kwaba ke ni na afio ne ba ya me ba koni otini wo kefon ye woni ni ahye over ne expectation ni nyeke fe ni na enmene me ni nyesusu ake ameba ba me ebana kalo me ameba ke holu initially wo pagba ke wo ba na me ke wo kra wo na me 150 she kaji okwa bi ane no ke pe wa record e wo ya almost ke do mo afa or eat more than 200 no petron ake be nini wo ke for wo yen woni nation no an ke take ni ake ne fake no ko ni di dem be ni wa lo shishi je no ko e wo pa agba ke me baba alo me ba nya hina shi wo ke shi da anyu ake me eba ni amenya ni fe mo e wo susu mo ji ake ke do mo fa wo nya wo fe e ko kuro ko no ba fe e fe na si over ne ke wo kwe himei ke yemei ji meni fire bie ani ne fe ne ke health screening ne ke ha onupa ipe alo man bie ni ji oblai ye ni ba oti aji ake won fe ke ha mo fe am shi ye mi hu e wo susumo alo wo ni won sumo ake hime meni amena ke 60 years and above ameji oti aji aka ameji meni ke tru ka ni ame BP alo ame sigle ye shon ba nya ya mawi obrahim bi okorba bi won pa megbe tita bro ke amele ame wale fi oni ke no koko na kampo amanya ame den cha me ke ame gbomotu e ame ba bro ba ka ke they have the what it takes to fight in their system e wo amele woni na mo ja ka ma ba shikeji ame ba egba na shi wo ma mi me ke wo baba meji me ni won fa ame ye ja ke wo na ke bi ane na me afiete hin esan ni ame wale ame gbomotu ehun e wale no gbo keji woni de sham no koni wonye wo kwe ni wa na me shi ni ameche no wona Ibrahim bi esan Ibrahim e wona o ma me ko papa me no ji wo hwani e ji wo target that was our plan like we should get all the old age. The youth was part of the program but we were not targeting them, we were targeting the old age. That was our mission. ni over ne ke okwe nurse bi doctors bi ni ameba susumo ni nyeke ha maka ba tunutumo na kaido amechu alo etomi oh so far so good wa aka ka ame jesu omoko tomo bi no ke voluntary exercise they are not charging us ame wo amenyomo shi wa na ka keji okwe keje shishi jan ka ba shi be mi ne no wo she ne ba na ka ametem kokra domo ko etu aka we tola alo nu tumo kra na ba me npa bana ka me nu fe mo emishe ni ji no ko ni wo hin eso ni won pagba ka echa no ka shi na ka wa gbena mo won kwa ka ne ke wo ka me shina mo ne efe shina mo ko ni no papa ba je ngba ko ndago ka gbe na wo fo amecha mo e ka fe kenkene ni ka fe na gbe shin kete ni wo ba ka ke wo hin eso so far ni bi ni amefe e ja ke ameje so mo play ko ke chon wo mane ona gberie mo alo gawo ni ngawo no ke ba ha man bi ni mo ho e benke fe market mo bi ni wo ngawo no pa ba ke a sound man in a somebody ake wale gomo chu wale papa na mo
no ji no ni wo pa ba ka ji o ye ni obegbomoto wale onye ofe no won pa gba ke ne ke ni na afọ BP check mo ke wo sugar ka agbe ne bo ni wo ba hie wo gbomoto e ha efe no ko ni da agbo ka gbe ne ke wo yin it should be part of our lifestyle e ka bala ke wo ye le mu ke wole BP e no ko nyu ba ke wo ni na mene no nye no na awe aka e chon ese BP e wo susu aka e kula mu ko ne flesh e kula ne me BP ne ke ni bibi e wo nga wo ka wo su mo ja ke de sha afi ne won pa gba aka ma jian che me je wo pe shin akonwe kwe ko ni ko no ofe ko ni won ofe ka ji wo kwa ke target po me bi ni yo no wa ma mi e po ka at least 70% of me bo anya kwe ame BP ka me e wale okro himpo e wala ke wo ye me ni ame ba hin shi e ka bala ke o ba che yeli ke no mope ni wo kwe wo gbomocho he wale na mo e wo nga wo ke wo susu mo ji ake ene ni wo fe ye shin akola nwe kwe ko ni le nwe fe ko ni fe mi e be wo ma bi e no oji me ni won fa me ko na me na he wale na me hin ko ni da gbo ke na wo na me ni ame wo nga ni sa fa na hin iwe mo ni nke ba ha o fe ke me fe de ba all right. Ofa ne mi ba odo Madia bla. ofa no ba nye ba je o he kofi o ke chowo Yo acho mi na abusu afi. Nje Charway na Odaiteitse we sha na mi. Ji ni Charway na wo yo ji. ofa ne ngene gbe ne mini kebo babi e Oh, okay. Ngene one fair health screening. Ni ake ni wo yo ji ni wo fear wo kusumi wo fear ni BP wo ka fair health screening. Masimo ni mi homa ba ko ni ma ba check ake problem ye ekolo ko ni aso be e shefi wo ba jopele sa ke wo na he wala ni wo ke jopele wo mbamba kwa ke no fia no ye fine lo ke problem ko ye ko ni ya treat dan wo pele gbe wa se si ofa ne akwebo o mu ale kwa ba fine akwemi ni won ahani wole akeshi ahanye no breakfast fio ni di meat pie ke drink o lele ni fine aha was na ka akwebo akana aha was ofa ne ni oje shian ne no mi masiba kwa bibo akeshi mini otini yo ni ke ni ne ni fe ni injection ne ona ke adesan ko ye wala o ye no fia no health is key mi kaji ake afe health screening to me mi feel like no ko papa ni eji ake kaji obey wale to ba fe to ba tuni kaji o ye gbeke bi to ba fe to ba kwa mi he wale jino na ake fi ono fia no ewo enwon na ake ni ehye afie abua wo na ba ka aja oshika lo aho ni eni aha wo ake wo ye shimo we akwa wo he wale namo aja ka de san ko ye he wale o ye no fia no ewo ne ye gene de jano tokoni nye toke ha gbeke bi hu alo onukwa efe eja ke be ni nke wo du me ye e ke na eji kenkle no ni nyefe no nye ba kwe akenye ba cha no ni nyefe ko no mi bia ke shi ni bo hu pede sia na mi ni oya tan onukwa ye sia mi gbeja no to cash na kan no tomoboni wo papa ha ole energy kenkle shi no mi e won ta wo kwe boni ene ba yale kaji wo gbe ne na ni fine le bo fe boni fi gbeke bi enwe wo ba kwa ma ja ka meji wo future leaders kaji a concentrate ye wo nupa e pe no akọ gbeke bi e ba gba na bo na e wo ke gbeke bi e je going forward there wo ke akọ nupa e je going forward there wo ke gbeke bi e wo ba ofa na menga wo yo ke ha mambie ni umoho ebenke ne ni otu ho ake be ni ehwani ake ba ajokule e check o ye hie no menga wo oke ba ha mambie ka bla ye ke obla ye yo oyi wa do nga wo ni nke ba ha wo mambie ji ke sha afie wo mi nsho wo ke wo mi nsho wo ye baby ye we go haywire wo ya extra mile minka mambie fa ya ke in as much as ake covid dey reduce wonu ku ake te wo fe wo ni bi ojogba wala ke ji wo ye be wo nkwa wo hewu to bo ngene ni wo ba fe health screening e be ni cha ke bo ma de san wala ke ehe wala ya
kejo be wala to boni ye anye onye no chuno konoko e won ta me fa wo ba ye wala ni bi ani wo ye ofe mo fe wo ba fe shi wo ke blofo ke caution. We should be very careful in as much as ake wo ye wala wo kwa wo ni yeli mi wo da no me he ni wo ba ta agbeni won ebe ni won ye wala we be won kwa wo sa aja ke ka ayi afi atapa agbele school be wo bi a school fees kenin wo ye wala according to bona fe ni ke wo ye wala wata wo ye afi wata wo nye sedam ni wo nye wo bi agbe na me aso ko ni wo se ka me da ke ka me ho ame ba chon no pai ke ka me nya me ko Ofane mimba Odo Omanye. Ofane manye Abraham. Ofane Omanye baje uko kyoka cho acho uko. Ofane cho mi na ayoko inyomo. Ofane ngene mini hewo obabi e. Ofane no ne wo ni babi eji. Akwe ogbomocho mi iwale namu wono iwo babi e. Ofane akwebo. Ofane akwe mi. Ni ote doctor say ade te onaten akwebo ojogba alo atichi ne ya oicha se to beni he komifio. Ofane dabi. Akwe mi ojogba. Ni mi un bi ame sanji. Isanike akwebo e. Isa no ba te se sa no bi ame. Ake ogbomocho e. Eye ele ojogba alo tomoye. Ofane sajini akebu alo ni a check bue ni bi ni awie bodenche o na lake anukwale ni alo je anukwale ni Ofane mi na la aka anukwale ni ake be fe bi eneke ni ne be pie me shi ogbe yeye ake ameba shi asomoa eji ni npapa ni sani be fe bi onye okwe eke o wala ye hwehwe ha Ofane ni obabi ho na wonu ake ahamit pie ke drink Ofane lele eja ke moko ya ne baba ne ekole kate shia kole ta flat no ne ba ke yin shika wonye maba lokente beno ko ni maye wo fene ko na ke salana bona feni wo se ke awo eko krono na nya ke mishe apa Ofane miji ngawo no ko ba me ni yo agbona oblahin ko blaye eja ke humo ebenke Ofane nga ni nke ba ha meji omo wa benke mo fe mo ke chuishito bebi ka ke omo wo be ke ni bi ke basabasa fe mo won pa fa ya ke na kan no kwa kaba wo be sanshi wo be amanfa wo ye nunwa ko ni wo ke menche ke nyamo anya homo wo o ma ta so bote Ofacha Priscilla Mwa. o ni o so Priscilla Mwa. Priscilla no fe bi enmene Ofa ni eshiani iwo inu mu ekomi ba ke mi ake. Ofa inu mu ekomi ba ke mi ake and check BP ke ni bi. Ila ne be wo iba ko ni iba. Mo ife no tu me woni nyese ke ba. Ni ba iba check no fiano. Beni le ni IBP yo ake BP okay. Ite a checking sugar blood ma ke no ye okay. Ni a check fen kwa ke fen ku ye okay. E wo mi ke man bi fen ni ko wa ke. Ka amenu wo himene june. Won fo ni ni nchame. Die no ko fo ni ake won ta wo fen wo he. Hila ta mo pe wo to. Ale no ka ono nya mi wo ko ya bi esia ke egbo. Mini fiole ebi wo panye fai ye fenye ba nye ba cheka nye rado ni o ya fe oblayo ne mini chibo akeba akwe OBP ke sugar level because BP BP ke sugar level wala ke si ime ke ye me ahela ni nuwo
Nibo oblayo oba no ba check me ni chibo ake bani over check na kai ni bi o fine me na ken hia ni dumo ken hia fo bi aka bi ele no be itwisu ni efi otomo ke onye no be itwinchawa ni mi no ne wa ken pa sugar yeli because of ismo sugar e wa ken pa sugar yeli sugar ba fuila you call like something like normal thing. She inte ko ni a check your hospital na kan na ke mi ake if on sugar me. She sugar ba fo la. E wa ni mi nye fo ke ba ke mi ba ma fe mi. Mi ba ma check can be beef. Be obo modern ake oba ni oba check ke okwe wo camera na mi ke she oblahi ni atomobo ni ameyo ohia ni humohumba mini she ni kengawo okeba ha oblahi bi ke oblahi O fainga wo fi o New York ha anyeji nu wa fi ne ke mi na june corona ba hie mi pa man BP afai inye mehi ke inye meye fe mi panye fa nya won kwa awurujugba ake mi no ji ochie atumoko kakla na efe mi ni egbo ni wono ni wa afule osokro no we bi aje won panye fa eko won panye fa afiyeli ona ba ye won panye fa nya won fi akefu ye jeme akejeme hu no nyele ni bi ni ba ye jeme e wonye rado mi panye fa eko ni rado yo ni make na me nyami make so lo tamo be ni wo jeshishi ni wo wie na kai no bodencha onu bodencha ho na die ni wo kenye bawa ni rado achomi AJ Royal ni Reeby TV no call